Dobro večer Seve, došla si podržati prijateljicu u poduzetničkom duhu. Imaš li ga ti na izvoz i misliš li ti ikad, ako nešto bude napraviti, nešto tako slično, tipa torbice ili nešto drugo? Nudili su mi, ali nisam nekako, mislim da se u svaki posao treba unijeti do kraja i 100%. Sad još uvijek radim neke stvari druge koje me možda više vesele, ali mislim da ništa ženu više ne veseli koliko torbe, cipele i garderoba. Apsolutno. Koji je omjer? Pogled na ormar i odlazak u shopping liječi dušu. Apsolutno. Reci mi, koji je omjer kod tebe torbica i cipela? Ko vodi? Cipele vode. Cipele ipak. Evo, dobrodošao u klub, ima veliko vojsko obožavatelja, 100.000 ljudi na koncertima. Imaš li još dovoljno snage? Sarajevo dolazi, Split dolazi, mislim, stvarno si izgurala to kao Liga prvaka. Pa jedva čekam to Sarajevo 12.10. i Split, mislim da imamo datum, ali nećemo ga još objaviti. Ne zato što je to neka tajna, nego ne znam da li ste točno baš i dogovorili oko tog datuma, ali bio bi zgodan. Imat ćemo još i Novi Sad, Varaždin, Osijek, sad smo u Subotici u nedjelju, ali me najviše veseli to Sarajevo, zato što, a ne samo zato što sam tamo imala dobre koncerte, tamo je bio najbolji koncert Mirujem u te turneje 2002. Nego smo ga preskočili nekako traljavo na prošloj turneji Zdravo Mario, mada je taj album bio u Bosni i Hercegovini najprodavaniji i tako da nekako sam se pitala kako, zašto, hoće li biti Sarajevo i neću raditi turneju bez Sarajeva. I ne samo zato što su bili to koncerti, zato što je tamo imam prekrasna poznanstva, nego zato što mi se rijetko kad događalo da sam mogla trčati bezbrižno kao dijete po kiši Ferkadijom noću, a to je bilo prije nekih, 7-8 godina. Rijetko, nisam po Zagrebu nikada, u Splitu dugo, od kad sam mala bila. Daćeš sve od sebe onda za Sarajevo. Tamo se čovjek onako više opusti. Lijepo je kad za jesen i onda ljudi sa ovih trgova, mislim, zvani se presele u Čevabdžinice, svi se stiskaju. A ja ih pozivam na veliku feštu da se stisnu u Zetri. Stiskavati u Severinu, to je najljepši dio. Reci mi, nova pjesma, evo, brojimo sate. Čujem da će biti eurovizijska i zašto nisi prijavila, možda bi HRT se predomislio zbog tebe i ti si ipak napravila uspjeh na Euroviziji. Kakav će biti, znači će pjesma biti neka srcedrapajuća ili plesna i sve? Da, mi zadnjih godina stalno govorimo, postigli smo odlično 28. mjesto, ja sam bila odlična 13. Mislim da sam dijelila mjesto sa Makedoncima, ali to je bila stvarno jedna simpatična godina, tad su Lordi pobjedili. Meni je to bilo onako simpatično iskustvo, ali nisam baš za to ponavljala, mada nikad se ne zna. Ja? Da, evo, napravila si nešto za sebe, išla si na Oktoberfest. Kako je bilo? Jel voliš li pivo, piti Severina i pivo? Kako to ide? Ne, nisam baš za pivo, ali bilo mi jako lijepo. Naime, ja sam imala koncert u Ciriku, pa mi je to bila usputna stanica, išla sam malo vidjeti svoje prijatelje i super je bilo. Odlično. I reci mi još, uvijek si rekla da te strah stati na vagu i to, sad idealna, mislim da, jel znaš jel staješ na vagu ili ne misliš na to uopće? A ne mislim, više ne stajem, da. Sad se bojim sad. Rekli su mi da sam premršava, nikad nije dobro, kad si predebel, kad si premršav, kad si taman, uvijek nešto smeta. Tako da najbolje da si ti sritan sam sa sobom. Tako da više ne stajem na vagu.